wena ngifuna ukuthi uNkulunkulu akubusise lewe wenze ngakhona lewe kwenze kimi nakomunye usazokwenza kusemhlabeni la manje uthi manje ke mamela ke sithanda sami uthintaneke nedrama yazi idrama queen le yimi mina ngikhathele ekuthenge uyangazi mase ngikhiphele ikhala lami elide leli ngiyadelela mana busegazini ngichiki ngiso eningizalwe nabo so uyamxolela hayi ngisazothatha isikhathi angicabanga ukuthi ngizobuyela emuva ngikhona ukudla amanye amathe womunye umuntu bengicabanga ukuthi ngidla amathe wakho uyi1 okay you know what ke sithanda sami get a life impilo iyachubeka uyamshiya ene mamele ene angifuni yabona nje bengiyeka manje ngifuna ukuthi noma ngihlangana nawe angifuni ukukuthola like uswebhu usnacks ungcolile mele uhlezi unuka kamnandi nalama perfume lawo ngihlala ngithengela wona once umtshele ugeli ukuthi naye akuthengele ukuthi wena ucobisa ini khanena akakhona usithengela nomshini bengayenzelwa yimi lo muntu lo bengayenzelwa yimi uyayifihla mangathola umsebenzi uyawuyekela uyazi ukuthi hayi umuntu wami uzongenzela yonke into anyway ngiright ngawe ke ne kanjani manje sengilahla uyamshiya hayi ngiright ngisharp ngiphuke umoya inhliziyo yami ibhlungize ngiyasheka namanje angazi ukuthi ngathi ngathatha le itulo or ngithathe le speaker ngisilahlele phansi uyangidina kahle uyangikhathaza emoyeni asisiyeke indaba yesikhathi kunabantu abasebenzayo abangabona abantu babo like 247 mara uhlezi amtshelile ukuthi baby ngiyakuthanda kumina something lokho wena uzongitshela ngesikhathi yini isikhathi ifoni iyakhuluma umuntu mfethu uma umthanda mfethu kumele umthande uphinde umuthi isikhathi sakhe sonke asifunayo wena uhlala uhamba ama-out nabangani bakho so manje ngifuna ngenze njani phela ngiyindoda nama-feelings mina.